Khublei Baro, Shaka Rynsan Ki Samla, Balawanra, and Don Bosco Media Network. How many program you don't sound Ki Samla Pinto, Kibini Koi, Nepalindi, like Jongi, Banpo Chakam. A common thing to mind to long take Jongi, but club and book jingkylli, the cover here. The Bathoi jingkylli Jongi has a YouTube section, Jong by YouTube channel to Jongi, the Don Bosco Media Network. The Clinton said Asia before, none from Koshwai panelists ibang yung di ipat dari tulang ibang itu cut in bats. Jadi shibun bat kita pernah kita buat di tempat ini. Di suatu minit beten bats kan tulang dari Meghalaya Eastern College. Ila pendek kita kumpul di pendidikan Meghalaya Eastern College. Ila yang raya karena Miss Specials Meghalaya Eastern College area Shalopi College Week. Melalui kane ilang NSS volunteer ila hikmat yang kajela a national youth festival for Africa belong to Lucknow house in Africa. Ila Shimbunta the Northeast NSS festival belong to Tripura house in Africa. Ilongru inong let I sports ila Shimbunta the let I siakna bila job for state level house in Africa Katsan. Iba si jongi ideri model iberi dancer. But la pendon kami katujui ka hermosa calendar Africa koi. Ideri in Miss Period first runners up Africa Katundai, Miss International Youth Day first runners up Africa Katundai, Miss Avon, Miss Kia East. Ila don benta ka music video ba chiki, ila yad na karam ka luka ba Lucky Festival. Ila deiru I showstopper ka rynsan bala pingyat I konsi kontian. Ila deiru I rain top 5 finalists from Miss Joy, Miss Ri Khasi top 5 finalists. But first Turkey Queen top finalists. So again, welcome to the program. That's the Thank you. Inong Shimbun Taliba at the Sanwa Kasurong. Ibang Puli at a BA final year Hasina College. Pyntip yet with his number Sanwa Ilayo at a good down runners up, San Miss Cherry Blossom Africa, but Miss Meghalaya ASHA. Ila mikma di kajela ka Miss Teen India International Amaja Katandai balalong ha Jaipur but ila koi haduh ka top 5. Jadi shibun sama kai ka jingkylli ko ka jongi. Ni dan but ni isu ni sitinga iba di nasutinga East Jingkylli District Meghalaya. Jadi shibun sitini ka jingkylli ko ka jongi. Isu kini ide in model but ka jok for ilong ni nurse. Because now we like your rat, you love to bone back, see, and you have to make it there. We like job, like a Miss Cherry Blossom, Avajar Kadino, Miss Popular Sunsilk, Mega Miss Northeast, Avajar Kadino, Miss Nyokret, Avajar Katra, Miss Tourism Queen Worldwide East India, Avajar Katra, Miss India Tourism Asia International First Runners-Up, Avajar Katra. Top 5 finalists jangka Miss Fresh Face Avajar Kadino, finalists jangka Face of Northeast Avajar Katra, ila yo bat ika kadan director jangka Miss Luka Avajar Adho, ila longru inong bishar jangka Miss Avon Beauty Pageant Avajar Katra, Miss Teen of the Year but Miss Luka Avajar Katridai. Itiang subhay please finish ang program sa jongi. The haduh into include key to Iwanda implement loud now. Iba lang ino kay. Iwanda ila pendep ika jingkylli haka bicom national commerce. Ila job ika nam ng princess Avajar Shuh. Miss Shillong Commerce College second runners up. Miss Glamour India second runners up. Ila Shimbuntaru haka Miss Nyokret Avajar Katra. Miss Cherry Blossom Avajar Katra. Miss Meghalaya ASHA Katandai. Like fashion show to prepare to the control. Like a Miss Shillong fashion show ASHA Katra but ASHA Katandai. DMF ASHA Katra. Miss Meghalaya ASHA Adho. Miss Luka fashion show ASHA Adho. Lucky Festival ASHA Adho. Lamuer Guati ASHA Katandai. But Queen of the World Africa ASHA Katra. You can survive key one day in the program. But how you can survive kalau sang untuk lakukan lagi kapot dan minta yang tadi. How the shopping campaign the program kau untuk termakan sekian di page ini, the kelak untuk jingkylli jongki, maka comment section jangka Don Bosco
media network channel. Betul. Kadang kat tu kan nanti jingkylli banga makin krek banga nanti berok. Jadi kau kan sedang di tax. Mak, but scam ni cepat ni di tax. Kita sempat lah bagi pakai kingiat sekarang jadi mau kena jadi pakai di dalam kulung kena pilih pakai kingiat. Pada kena apa? Nah, terus dia buatkan pelang. Podang kiano, not podang kiano leh makan leh. Awak orang buatkan pelang betul ya. Dan jajan pelang orang kan sedang betul. Because buatkan pelang mostly curang mah empathy. But then the meaning of buatkan pelang itu ada curang hai. Dia mungkin hai. No buatkan inskan. The youngest mah family yang mami message. Dia pilih nak buatkan pelang kat warna terus kena pergi family. Dia on the stage pakai childhood podang 10 days. I have been late in my school days because my parents, I have a dark complexion. The first 2 days, you don't feel about that. I don't have I don't remember such lovely memories in my school days, having fun with my friends. They used to call me Uncle. They don't call me with my names. I don't remember my name anymore in my school days because they used to call me with such different names like Uncle. And when we have these sport events and all, they have Emma, the team who jumped the jump. Then qua em have team ng team. Kila hatay team. That not because I was weak. Nga klamba akte. Nga I'm good in sports. Tangba it every tell jini differentiate the fight the snake or the fight the jini talent mo. Maybe for the here ni tawar ku fix up the activity mo. Nale to the of the tema. The content, some bad did not stop me, that thing did not stop me. And obviously, for school, I talked to my mother. Okay. Yeah, I'm so sorry. They can't let me go. Oh my God, that. Then I think reply to my feet with his bare hand. Don't doubt in God's word. Reply to my feet. Believe in God. Have faith in Jesus. Have adi ang guru. Let ka ba ang safety. Then kapag I have my family support, my friends are there. I have lovely friends. Then ba? Iba ang guru. Then once you support her, you don't want to defend her. Then I accept myself how I am, and that's how my childhood, quite positive and positive, negative level. But there's always a pros and cons. The quite positive side, my childhood was good. Quite negative side there, after that's negative. I'm not remembering that anymore. But also, hakumui, you push to iala dili. Hakumui, that side also you push iala dili. So, kapag childhood na mandi, na childhood na is dangan, pero jay, kaya po yung sa kamay naman natin. Kapag lang ko sa kam, atin po yung kami. Oo, okay. Tingin na kayo sa modeling mo. Ano ba ang misin ito tayo sa modeling? Dạ, cũng biết ông mà quả vậy làm đó. Công ty là đôi kia nó I like to dress up. Dạ makeup. Em apa you my elder sister. Man kapor pergian banget.
like she used to dress me up, we used to play dress up, plays and all. Then saya competing the heels yung kaya nga kung tayo. Then like the ayung the it became my hobby. I felt like, oh, tough, I can do it. Rani heels na mga nagkakapang din perform on stage. Then after na din ang take part on the dance, and competition sa competition na pag na school events kalto. Pero kapag let's start with them. Shibun something like that in hard production, there are difficulties. Community talking, that is a beautiful person staying coming. Kynta Ki Samla ka, nang thì hấp thịt mà có thể sao thì và chúng nó đi bằng tinh thịt mà một tinh thịt và tôi có xong trong một tinh thịt that is the namar ba biang kone ko kadul am ko boli ba chua ini bhabriyo ha nani ting bhabriyo mein ik ko ko bar ki ba so punya ikam kampong ke kadul am dan tik pasti ha kam kena ke kada you know about Ngin, you go and do Ngin, you know jong kiba, saya kalau kalau dia different dengan tak dengan kiba atau yang doesn't matter beauty appearance and outer appearance and doesn't matter what is inside of you, the talent is coming out. Ini apa sih seperti reality TV semua, tapi lah represent mo yang Meghalaya seperti itu. Kita nak experience dengan itu yang community itu. Dan kalau Bangladesh itu represent state kita ni ambil show. Dia kalau Bangladesh King Haman itu nama bagi dia yang sebab represent hanya tu itu yang orang ini deh yang seperti yang video sebab and plus King Haman itu kita ni pageant and yang height really plays an important role ke semua dalam latihan ke height dan kepesertaan ke badan kanan itu ingat हम तभी जॉग हर तारा से बिang dia family cete kibri kimpeang bilang kami banyak orang mau kita wah banyak nyiap cipong yang kamu jong dia pun balik stay lo tak share di desa or apa balik yang berubah dan begini dan nak kadang-kadang stay di pulau tadi kita tinggal di sekolah mencatat sama dengan ini dan mengenai kito kita itu one day kita job kita shangi mah try betul ini dong kau yang tip nombor long perfect sama try betul dan dong cut kedan siang ada bang kau job fine bro kalau dia kalau dia minta It's a big honor to play that part. Tingin niya kahit yung carry ko dito. Kita niya ay wanda? Kita niya sa ngayon. Kaya dito ba ako siya? Kasi siyang panahon mo. Kapag hinunggit, baka language barrier, lalita dyan bang ito ka hindi kapag put ito yung sa katong pati. Dia mix session ini dengan lagu dengan dia haduh berkasih dia tambah itu pada disuruh kasih dia kalau bahasa ini has school and dia keren kayak interaction jadi kita kan and banyak kasih kan tapi itu dia kena katakan bahwa om memperkirakan karin kalau yang harus saya beli namar kasih karin sama
baka long yang bangan don ka kiew deh bangan let sa kata tadi namar ate ka tadi so dia kita kata kata ini ke ngala ang oo ka language tadi kala so mereka tadi ka shonghan ladan dan kata long ka shonghan tadi ladan masih dan kalau bila hati tadi hasil kita aja jadi kadang aku boleh jadi orang ini apa ini kalau mau tapi so dah serai bantuan serai kalau dengan kamu kadang ini mau hati mau luar mau kadang jam jadi kalau sometimes kita ini jadi iba ini juga ya kata ya tetapi aduh semua akan dia banget dan mungkin tambah banyak orang yang dengan lebih sama tahu yang kibir semua itu dua jadi penat daya itu yang model yang model banyak model hari kok model sama dia kata kacing om jonggi dia kata mynsiem dia mynsiem tadi harus macam dia mau ngaku banyak harus rynsan ngasih kuat banyak rynsan tapi mungkin ini hati-hati semua nangka tadi nampak jadi kata-kata sekali yang apa kuat banyak kontestasi. Jadi masih di college, nama khusus semua yang juga boleh college ini pada sekali. Paling mau tahu ini is very difficult for me now. Ani nanti tu kan try mau apa ini dua macam ani question yang ada kat dalam kita nanti. Kalau itu tu ini banyak kan. That is the thing. Dan macam ni kan dia. Tengok online kita sampai ke mana dulu lah. Yang macam kita ada kawan dalam semua dalam persiapan tentu layu experience semua layu experience itu kayak kita ada proses yang apa yang it is a second Hamna tidak pas kontes ke alam teknik harus siapa nampak dia layu kata kita anjing nanti bakal kiew siapa banyak kan untuk pengaruh perjalanan ini mau ke poin 61 ini kan ini posisi nurse jongngi Frontline si shuh kita kan datang nurse lap orang di jingbein tu yang kawan di kakak untuk sampai kali nak ni kawan pandemic ni kawan kelam COVID-19 di sebab ini kita ini siap mission medical team baru pasal lektor jadi shibun itu karena semua air itu kena kuat dan Khublei ini jadi kalau kasih hai dan mesti ini Baku juru orang itu dan layu itu nak apa buat dia kan isu tentang itu. Tapi nanti nak itu bagaimana nak buat janji terus. Di nak buat orang dah apa nak bisa semua kena shibun dah nanti itu. Ini kan kita janji orang kita loh. Dan kami buat sesuatu yang nak berikan di nak buatkan keren ya kan pun diberi buatkan hasil begini kerja kerja itu di dalam ini buatkan keren itu dia kalau di hati ini dari tak sini kita especially before the pandemic.
Ngapa tadi important demi akan nas to apa emergency. Betul juga kira apa emergency. Ini juga tadi tak emergency anything with body case. Jadi dia complicates what it happens twice importantly. Well, in case accidents, you don't have time to put money on our. Ini important up. Kita sudah menggunakan plasma dan masuk. Saya kurangkan dulunya. Itu beli jadi lebih wah kita mana ni hak enough ni. Tapi import hak akan lebih Facebook buat akan macam. Kalau dah kamu kami buat tak boleh hak dulu ini kita perlu. Nanti problem ni terkadang kalau jauh corona nak lagi hidup. Jadi jauh corona ada macam ya. Kalau dah nak ada import ada service. Jadi ini dah teman-teman orang mungkin kita akan coba. Jadi dia yang bersih yang berbeza. Mungkin tahu sak dia lagi ni mah. Sedang ngadu cini itu bersih. Bersih yang berbeza yang sak tidak corona dan bersih lagi. Ya, sini dia ini bukan kes juga. Kami mau kes boleh kes kaitan dengan orang Ngin yang kita tu kan itu tidak kes ya. Tinggal mahu betul. Macam kita buat orang kan juga mungkin ini kalau katakan kita hanya ini dalam hidup orang. Terus now akan satu orang kadei ini waktu kalau bagi kita ini kan dah ini terus masuk ke dalam Nanti beli apa ya? Jadi dia tu corona ini sekarang artis itu mynsiem ya. Dia lagi jadi sama. Jadi seperti itu mynsiem itu. Apa dia dan lagi sama itu. Tak nak corona lagi, corona. Ya jangan ke corona mungkin ke Malaysia kalau dah ada di corona semua ini baru National Health makan keluarga itu ada national bahan kita makan member jadi nanti member apa ni apa setiap bagian bahan tambah charge itu mana tambah kuat yang itu juga ada semua ada bon hati itu jingkylli itu kan percaya itu nanti kemudian itu berkat pun ini juga kan Allah itu berkat pun hati yang itu orang yang berkat isu jadi orang yang berkat isu tak faham itu mana salah jadi bila nak terjadi berunya kaman kaman terhadap cari ini tu orang cari tak dibahas kenapa betul sampai ni orang bukan dan bahawa itu kena ni itu kan informasi jumlah kita tahu yang itu orang kita tahu kata itu kan tidak pun hati itu jadi dari proses ini dia buat kata ini kan pun harus cari ini benar-benar harus tahu dan di corona itu ada yang juga itu sekali yang macam cari Tadi besar sibuk itu manusia kita kan. Kamu pun hanya terakhir tidak bisa okey, lebih nak ini pun okey. Bukan itu cari dia macam itu kan. Because any what cari itu kita kan tak. Lebih stress itu. Untuk mau kita mesti juga Lagi, lang cari itu am kejutki. Andrei kejik cembo yang ngawa, mendapat lagi, cuba nak kamu kenal semua, mendapat lagi ngapi kau tak gitu, baru lagi kau cuba lagi ngatok kenal, ngaji kau kenal, ngaji kau ni boleh juga yang pi, tak ni bah, ladang kenal pi, kesat pi, tak ni bah, yo, kikis kami pujai, the boy, yo let's say, ladang kami, ladang iarap itu pun bersilat kaya haduh, tiada dauman, yang kamu hau konsentrasi ini, open shortcut ini, ucin kiai. Kami ki berubah tangki udah tips panggete, kan mungkin kiai kenangwa, ki berulang iyo lagi, uman sekitar kita ki stres ki, kita jeng kiai ko boleh ko ni ki batai, yo umi ki sekitar yo kenagi hai, dan ni haki bersenya meyani. Dia namar pun iri bagi dan ki berpress
no kim juya selok gitu dia aku itu kibri dan itu no okay ikum kito kibri uma namar ba kum bi pyntip ni ba kim itu kani ka jingbu ri em bun sin ka she pensil la ka de ka jingpang ni la de ka no ka bentaru kani ka jingbu ri em kam de ka ba kata ka daw ngi ro ngi de ban kum kibriu hi jong ka inang ka salang ngi de ban nang hi ban pe tho de ada ubriu u per em pi tho be suppose kum manga ban ma pi hi tho man ka sing ye kra no tang ba shu ong no ba ni pat ngapat ngam notice pi kan sadam hi shi sen ka sing ngam notice la dang notice la ni ngam itho kamot ba nga haban shim action la ni haban iarap ini pi wut they don't come bahan ma ba kamu ong no ta ni bah bon ma ki thau ki wa I man wa do ki thau kre la ni ki school ni ki kamu ong ma ka ban bon ki khna ki wa chem ki kam ni than so many cases la ni kamu ong no bon ki te ki case ki wa da chem bo nang da sa lang ka ki harassment ki wa cha le ben ki khna se ki win le ki ka jing ha ka thau kre thau ki ke kamu ong no ke ni ki bru ki chui fight by ki equal pay equal work ma em por nga kam ke bru de chui chem yes ke ni ke kam kre o ke ni ke kam suppose nga kre kan contractual mi hab de to em por nga to ko vi to one ke department pun kre nga dai vi suppose kam tu am to la man pressurize kam tu le ye man u le u ye u pen man open chitam ki jing berkhat suppose kam nga chem kam te penik ke ye jing berkhat yang na to ni ba ile nga mu ukre de tu ka ukre de vi ho nga ye ko am boy ki vim ye ko am boy ki vim ye ko khana boy nga ye khana no to ni ba wai te daw man de jia ye em kam di te to ni ba ke do ki school kam ong ka ba happy nga em sa am kam u e ke jing ko bor chi no hikai kam ki te ki abusive language kam du ong ka ba abusive language to ani bah wa habi kai educate ki kena but the feeling of racism come on it should be abolished happy ka because we should treat equally kamu only happy treat equally mem only way ni per skin color no even yang ila ta ni bah em sen ni te itu men sen bro te daw iki kena em kan mau om chpan kita te even le we have a school kamu ong in kamu hikai ki kena chpan ko touch ki back touch dan ni bah kini ko touch ki back touch suppose ko to kena mem sa sok ka ni than ki case ki kujai ki case manda kaman je kena menur ki kena ngasnya em kam hai ki no hikai school wa kam do le karpa dai ki no hikai school uchim kia gi wa usnya close ki ki kena untuk kam ki no hikai hikai ki piyu ki para ki kena wa ki tu ki kena yo ye ki share ki te jing em kam yong ki to se vin le kwa le open snyau suppose se ka sanot ka mo ko do ang to suppose kam te ong sanot ka de ni por dia wa em kha mo tu ko so so per khat iti por ka wan jing e kam gitu handre kam ki yung ki sem sa so over support ki te I kam ko yung ka sem le am kam bahai yiki phag im lang sa lang u kar chani vi e vi te sa so le I ka wan da ka no ka yo I ka mo ko wat sa so ba wa to wan da la kam bun je te ke jing lai lu pi du dang khan na le mo kam ong pe de khan na ong le mo de ki college ni chen ta de kar chan ki per lok sa so ba im lang sa lang de kar chan te yang nga pathan de le de per khat je jing kar chan than do le de yung na sem ye ki per lok per jor ma ba kam de tip hi ge ka te sa so mo de bun de ki jing kar chan di bon kim tip tamba sukini bat nia na nila juli school lang oh ay maju ke school na do sang det mo tengah ko pen kli ko ka jingkylli ba kuno phi bat phi disai on shaka modeling industry number 4 tang shong school ini ilong jai ha im da kam keren brief hande storm so yeah tengah ya shock that ini ada platform I'm very proud of you thank you so much Bapi la shim te ka kalan bapi le ka ke bapi kwa tamba manu pat behind the scene ki ban gai modeling industry modeling business
kadei kumne oi kumba iong dipika kadei shisha ngar ngompoy berkat orang dipon lamar bakat bai kendo ingan pok ke school ki jongngi ki sai ong ba ri sukini lama oi kira kinde te sivin le ko ong ba ki dau ben maninga kam tu to ni baha ba ngajuk imo entok haso imo cha ha pok juai de het de khai nga pok juai de het pok juai te mendo po shi shalong Rapti nyo kelam iki bro, tak mungkin tiba hau kelam dah ketien pareng. Des nyau tak mu kelam kasi le, te nyo kelam kasi. Tak mu kelam kasi le mi yang penau. Te kam ong te ni sa penjau, sa penjau. Te dam si dam mu kelam. Kata hadiah ni tu, te praktis baik kelam. Te mana praktis kelam te ye kelam. Manda ye kelam in the sense wa the note all the chem ki kasi le. In kelam ba push ba ila dewa ada kita ki lok penara ye kelam kasi ngala kelam yo ki lok penara yang kelam parengi ngala hap kelam pareng praktis baik bagi produktif broken english la kelam dan finally an pe ya ni ka jing pen push ila de sakmat yo ulai sakmat an pe ya ben toy chibun ni te kan ni ka jing la roti ka yang nga to ni ba na do bang khian Dari porwa manlo ke soterik ubanai Januari kesni dapsnem yap yang papun yang in te ijo ye chemi em get together kamu ong te upurut yang ngawi no upurut yang na ada club katu da slema jo ong hi nga ong live fashion show he yung ma em fashion show get together te ong tang ngakap kau cenderang ma because tok ngam em yo suk beriam gi kentai lem yo suk kita gi sulah kentai ngam em yo suk em gi kentai kendek lem ju sel bang gi kentai fashion show ke tham fashion show te kam de ya hanong te pur lai bet skini ta lai bet te fashion show he yum ye ka bet mana din por point sa college itu snem de poi kam tu ki arja khat liar ja khat so khot ki ngau lai hapo college ri hap lai kat lai po college mana lai po college okay kesuki ni tak man showstopper hey tem until sabde unjuk ka platform kam ga fashion kam ga model de direct po college te ki kena gi bun ma in lai bet ta lai tadi ni te wan mana pas no arja khat so te myo por ri to ni bah kam hostel ko ote alorite musau empor de ngai ni men de ite house nem arajar khatnya em ko audition ko khon yang ga sunset megamis notice angki ba pha ki po mobile ada kwa phu contest ye kan ni ga sunset megamis notice audition te hab phone pinu number men de phone to number angki nga poi audition kate rek ha po khandai la hi tai nu te on toy ulai de po hi te khandela le audition maka mo ang gitan ni mo kay heels la ngam pujo sab heels bara ki por heels ki no kian we jrong ha gi bro nga chi poi te ta ang to hi kan ni ka thole audition ang bi ha to hi kan ni ri pa te gi bro mulai biang kamu le te juti te bian lai juti gi bro jrong de bite ông nhà tôi bữa ăn cái ngày yêu lai chua, tôi ông ai lâu lai vì đã sedang audition, lai ke juti ya, tao mau dikit mereka, ông mau dikit orang, ông view bro tak yang member yang kami Northeast, ông nya, excuse me, ông ngawa ke performance ko yang PM kan, ko dok kata ban ye juti yang pi, tu perkat ông pak bah view lek ke ni ke show, ngaku apa, first time, tak ngata. Hadin te yin line tu line de yin nam khot audition han biak audition to hak mat pai ba ngam employ perkara to first time te ben puju experience bahai na it de audition de cha select te sedang man employ perkara to ni bahai ti por one audition le hajar chis pa san phawot di employ audition all over Northeast de thank God ba cha jit oma kam ong na kita ki so phau khun de mo da cha jit ko bi le kita yo him benta tengah dulu itu ada sedang ma'arja kan nyawa tadi itu sedang Tebak nak kio shuh. oh iya Actually kindia sekarang dengan Luka festival berfi direct macam senam. Kumno poi ban direct kata Luka festival kan. okay
Kene ke ban direct kenu ke show kalong ke bek bah. Namar yo le sing kadang de iba dang thamai namar ajar kan yo sedang mah ngadang fashion industry ki ban ong no ha unu hajar apeu ngalak long pat I director ke bangal kan poi perkat ban long gumta kalong shisha ka bek. Tang ba no ong okay ngalak dan kito experience te kamu ngahaban gitu. Keban long pat I director kamu ngahaban pelan dah kan ladi. Ngide ban pelan shwaya la de kanang ba kumno em ngin let che khamat habat tang hila de ngin pat ngkhe ba ti don kam hi ban sedang ndara de ni de pat ngin la ban ketu ting ge long be kumto ngi sedang pat ye ki audition de pat ngi la sedang ban penjat ye ki ki ship audition ru kuntangi select pat tang khandian tu oru haden pat kan ki sedon pat kiba kumban shu ong wa ki ni ki contestants we come shimar khoi ma ban I haban ndai tang ban shu ai platform ma haban page lagi bende kena ma ron ko pon haban groom shwa ya de te kunta I de pat ka ya ite la long medien na shibun screen is to nak kata macam ya lebih tomboy to beauty pageant nah kau apa sih bat kan dia pi don kata kau music video mo kaciti kebala popular ha bon ha kisah tentang sampai kena cingwai tapi kan dia kata experience yang kan while doing that 그때 지방 같이 공 스미 공티amo 이 yoga talent yoga interested in performing entertainment world kolonga angka konsumita music video yang promotion yang music video yang film upcoming film kachiti are you interested I'm like oh yes I have always waited for this time itu first time yang first music video I was there as a background dancer first step yang ada Snaw itu nama ketusur le layau lagi snaw na link how that like to birthday party like events no mostly bani kena kro kena kian dah Pikachu no ar om dite kerja yang na hey Miss Chiti te magat tele em hinga kam tu him kan as a part time job him tuition ate kena te khur hinga ngis bats Miss Kachiti amaki pang Miss bats le ma pang sang tu sur Kachiti te kam te ông bạn đi chiti le mà cầm te rap tin di bunga kacik te yo kam ka platform ima te I'm looking forward yo coba platform kam tu te kam te sawit ka kongsi ni ro kam tu platform kita yiki youth yang icintai te kam te poya chate le kachiti nama aku tu ka jengwai kachiti kalau so tengah nanti live picnic le kachiti verbal le kachiti biar le kachiti so it's a great opportunity kan te Japan ka harmosa calendar katur kali ka balik kong hinga try ka mention chale ya tuingi kin dia ka experience ka harmosa production to ka production house ma ka co-founder ka Korea shooting then audition October 2020 araja apa October te audition ko ha BB hakteila te yo awan itu per te na do aga te opportunity mo te yo body online audition I was like I'm going to do it the first time le online audition na prepare yo because live audition pathan on the spot you speak whatever comes up online retake and we thought on the lip house second introduction lip house second performance yung talent round people tengah performer ka belly dancing then my mother abe yung iarap bring video te because bring video na my mom very supportive. Thank you so much, Bay. Pat pyni video.
the ring video cime ite because men step have sent the video audition the ringi the video edit khachi chiwat ring because I stay road sorok the main highway road like trucks car and noise come to them there's a janong have to take haduh aroche haduh chiwaji mirate met kamu ba take audition video the me and my mom the next day sanaki the young kamu check result mom the only you are selected the comment the let shooting point each time certain dia let shooting let shooting the armudura come to because it for let shooting let come planning would have waterfall would let belly dancing in the waterfall with those sand tamba due to some circumstances they be there sejai shoot haka tetre masih emi skum hite shoodiga kaharmosa Canada to duruyu piha Canada I did my own makeup my own hairstyle I'm a costume le abeyo yarabanga wate logo am designer we DIY the costume yoga to belly dance costume there were a yoga to Hermosa the clumch punk Hermosa production the Hermosa motif yoga to promote talent in general how clump punk calendar shoot mostly promote the models the Hermosa production ko promote yaki talent waro jai talent mumpi dancer singer rapper emi ka vile kate ka feature no kaman go to ka doctor hite dan promote ko yaka cultural yo kate te kamte ngale first time ini your platform of promote yaka belly dancing yo nga because chai ima aram ko accept ki ka belly dancing because to perform dance the hub not to be the kamte ngatwa promote yaka art the untuk re how happy man pi doctor hai ye hai matlab I respect every it is decision tangakwa promote the art aro the detail yang the idam rabdunai ma tv so kini the kam tengah kwa open you man kam as an example the mo che each time the talent pi penyo sab ite talent pi ham ting the poch pram tur cha pram ma kam only poch tham jumti the kam te kam Hermosa the ego ke platform yang yo show talent no the dang poni project yang ke Hermosa production dang poch pram dang arto do ki calendar shoot set pun ki project dang dai shopping in peki jingkylli ngatkali isanoka atau kidan kiba be macam joki tembang I mean modeling tamdan ki namar ba bon ki briam ki mat try like dikajing kajugi kan ngamdi banga ong mga jios ngo ki mat try patulong snew na ko andre na finang hi banjilan ki pile pitip ya ka dinti ka batay kemle hi kambalong hamko ni gedi tamdan jingobi namar kmen because actually am ganong kahani ka jingya jonga am kamli hi banga ko angati jingkong ti me jonga ken am me te ti I okay langa kumba ong kiniam ar balang kamboy ham cha hadong nalong caption rang lakamboy ka kitunum kiew ki kendro ki ma long panong te te si sempre para come here dan audition jong mas cherry blossom kadang had kum had janjing itu me ngadak tia ha yang kili audition ting okay kita ke sai kili yang ma te long ha ngam pa Juliet tu makanya tengah tang man pin kemen kini ngasih orang tu orang Juliet ngat tapi bangan num yo hi bangan num yo te kum baong isu kini ni kita experience ya
ngaruh kan sulit tak kalau dia for audition tinggal payah ke kum basin lang hindi ko bayad nak cuma dikio yang nama tu kepala dan jong Natasha itu dia amazing tu dia kiong nilai na chuyat be ni sa pengroom nama baru kai sedang hit nang ni shot dia kemudian dia baru kai ben kiong mengiru kong pihim sama tengok tu kiong kinsa pyntip kin ma yang ni lanungin dia tengok orang atau kalau orang baca yang biang biang yang ayah orang tiap tama biang hima tiang tak dapat berdiri sekali tengok mata tiap call ke ni bangal asyak selek tu ikum tahu tengok orang tak mana komen bangal te tama supoi su tenat dia tambah it was my first time aku tu ngajak dia long ndi you ngajak first run azab aku men barbecue announce करते ही तिला शंशिका से दिन no oh yes ma akin mai sikini dan na may wan ding ka na ni kay pateng to te kalam tarin te akmen ha tinang tu masa sedang te hadin betul kali iklan na mynsiem tinang tapat long at least ngakmen ha te ba ke ba ikwa ha kim tangan continue te made sikini kwero nga job long kadi kajik kujung ite ha Eiei di long of tarin long yun nga kamdi ngam regret namar ba I have fulfilled my mom's wish mo dream ni kata yes Wanda pipa kan juga question kan juga kalian kelima pipa be langka langba yaki parok ayang masih dongki ba ngati ngasyuk itu nak banyak halasan tak katahi de kala bangan continue biang ke dia ka contest ki pageant tambah banyak halasan seperti ngaku apa haduh benda jam kata kajing tua haduh benda dia dah lahir yang dapat di pemidang samla ni dah kuat betul dia benong hagi kam ya ram ko fashion show tu dia madam kuat benam babiru dan dia betul itu kan dia experience of Asia Africa Afrika tu de 2018 how nai June bangi contest ke Miss Glamour India de nang tu ki ni contest Guwahati de nang tu ki ong ken ki la de ong pa ba kino ki bala jom ki winners but runners up ken yo ban represent South Africa de nang tu ngalit ma kata nama mga syukur may experience ma bang ang kata dia second pageant na tingale Guwahati ngayo ban kendo ban ki way pa ki kun samla na Guwahati ma tingi yo ban share ki cultures ki languages but ki jingyat de nang tu ko de ngayo aja hikai rumah ki session ki buat ma de ngayo aja hikai kuto de ngayon ro ka jing job second lah nas update ang tu kisah pendapat ang bapa yo ni asal ka represent tangba ka jing lut pat na dia ka jing lut na dia te hang tu ngala ada graduate hang tu senang hi te ngong ke ni mai berpapa position te ngong mai ngale aku numa ngatrai ngam le show masih tu ngam ko ai pi pen pisah na punta jang ngam masih tu namar ngatip bang doot nga long interest mo pwede nga tapi bang namla ala ong pa ya kata tambay may to kun ngilit bet ni don mo saving naman ta jong piti kun mo don bet mo kilit mo ban experience dari film experience ta hakik pageants pwede ban pinlit siyang partay mo de nang to kenya ngayon learning by may pa mo de experience pa nama bakin do ban kiwi pat mo ki para ri gi kunsana naga jongkari de nang tu ngi obanya i sasan si de hakapor first day ni contest so another 4 days but initially again de hoat ngam yo kana ma but de ngakmen pat mo ba ngayo ban share de ki memories de ngayo ban share haye ngayo pen video ngapen kider kiru kila shom shit to mo yo ani ko jangai la poison dani mo ta jing susah mo de hadin kum tu de
nga opat me nga susi te ni ngale rana te bangam job mo ki wi parok jonga ki balik dan ki job apa di ngam job ngi ngam tre shuh bane gini di pageants mai ang mele khon mele ra ki madia kan ki brem le ki madia kan o kam ler kam yu madia datang ba fila experience fila yo ban shimenta ki e barok na tem le te nga on ta mem le ma tamba 2018 ru ketika ka sendam ngalap ban sendam ka babok tamte na namar 2018 nas dang pageant in your trap and then glamour Miss Cherry Blossom 2018 de haduh 2018 ru ngai yo kamte long ngai sha khot kam kai think only I'm very blessed I'm very blessed maybe it's a blessing from God ba kawi ru ba email ba pa chen ko ta untuk ni kol ki ong ba kin yo ki kam ki jamwa ki ba la benda dekat kimi ki pati tau tinggal yo sesenong kan ibu pati lah komen bagainya kata bang ada dekat bagi sesenong kan nah so tunang apa ni semua ba imagine back through very supportive done lang mo ian sim ben family jong sang karu very supportive wanda sukini ru kumjo tapi ko ang iu hayen yang ai la pi dong hayen to sedang shali suki qua ông pi và dùng sen dùng á và được kerchan đi ngã là độ sni bên con ở trên là lục tia dùng ngà hoặc là cầm yêu hắn nó bên ta trên im mà dùng á và bên mình pi im bên yêu tại lục tia ý ada ibu tọ là đó là nó nơi bên ta và em là ý ada lục tia và bà là đó nó lục tia và bà em ý là em nó bên ta trên và dia đi và bà iman ni man sok man slaiแต่ยูlục tia và ong nọ qua ong lại abi ong ngào được kerchan bahanga ong và để hikai bahanga nó độ đăng khiên over the mynsiem nga hi va bon tali liang va ong biar ji nga kho ta ni baha de bon ma ta jing la baha ta so la i ong wa kwa le i ong hi yo yi pi hi ba le va i man bi bi ong nga over kerchan bhai yi khon ta ni baha le i khon yong pi de jing kerchan ni no be nu pa kiarap poi chno ta ni baha ibe pa to i man i nung kong do i wa so ya kti mun ya kti diang yang i te kwa le ong i pi wa be ong nga to vi ne man be o i nga ta jing snen wala de le nga chno i kso ka buram i kso ka tan re yang na te ram hi te am jule i pe yu para yang nga i wa de support bahanga mo ta ni baha hano program i wa pe yu para yang nga ti ro de dekat chandai nga de em mi le hamman lo program udah inventai itu to Khublei pi ba i man pi nuksa ba bahatam yivi to wan yung iwa em ba yu ba man wa em kon am nga aw perkat i le rajin bahai to ani baha wa lada yu ibru in pa ibru ka yung asam lang i man am nuksa ba bahatam ho im lang sa lang Khublei chibon Khublei suki di wanda ngaru mo nga ko ban kren daga ktin chang ma te me nga kan re phe nyu re ha YouTube kata yang dia program chunga nga comment ba phe am sing be yang man kapor te papa ro chunga papa de namar ba im chai no klan mo ta da ang chita campaign mobile te email ba de support ba nga ba listening to on kon ada fil dadi ano ro eiei kan Khublei riam ya ka akor ka buram but dapi chore ano anam ya ka nam ya ka no ka jing mo ya ka papinu ya ka jing jong to ni le ya chaplang khan eiei kata hi berkawiru am ta email hai yang hamo kurbat mo namang ide tendai mo kurbat te nang mo kurbat lu ki ya kershan be jang ki ong betang li ari khon di bet kat bu kwa di da bu bha de mo te ang di bet chong la chin kershan be pe da pe job re ro chin kershan be te ngapan Khublei api baro pe da sendang ya ne kata ngapan Khublei shibun ya pe bat hamo kurbat bat haba ro kat bu en ya me kham tam Khublei me Khublei ini pai si sang waka ngaru kumjugi kumba Khublei ngaru kwa benang hayeng sem changa ba ngalong nga ken kumba ngadi kablu ka ba bhabak tam ban kha ni keling sem kum khamtam ki himen janga ki ba de ka di ban nga even do long kumba
Kimi imdan ju ipa rumah. Tambah kim ju pensung dia. Kim dan mah. Dia. Kamtam ki hemmen ki bang ju khang re yang ah. Nang apa le ke orang. Ki on khele. Ki long ki support with dia long ngak. Khublei shibun lah dah pipet ngati pipet. Ada orang pipet. Dia. Khublei shibun ba pi ai yang ah. Kenika pi hikai mo yang ah ba pi ong ba yang ah ban kamtam hemmen chana changa ba ki hemmen ki thik chirang ba nale ke long ba belong humble ba even the pila koi she ru pi di ban tibet dia ikan tendai long di ban tibet dia nang no pi one ma roots jongi and Khublei shibun ye ki bahayeng kamtam ki parlak ru ki bashi ong ba san kili le long ki support dia nga klam mudur bangan poi kene ka klimat malang kene ka stage mo in my life tinga ko malang Khublei shibun ye pi bar khai ba ki brio ki parla ki banga mi churu in legi shau bet oh das hai pi Khublei pi bar juru tahi Khublei. Oh. Girl power. yes Okay, so shuh bagin ki questions mom di bites. Ko ang yung hayang sa. Ko ai Khublei waro ai pi yung sen. Waro ikur yung telang yung nga, wa support nga ladok lang ki na do ha. Wa man kam ki backbone yung nga ma. Khublei pa pun arluit. Nje okay waro pi ma. Khublei shibun phayong pi te po hini gatte. Phayong pi I am who I am today because of you all. The ilobale waro wa support na kam ki family yung mama wa ama chunong hasan yung mama waro the Untuk Yama was now see Yama to Kumeno to I'm so blessed to have you all in my life. Kumeno to em give up ote the dorang kiana. Moi tu por give up ba ami pruya nga kam tu wa penjau ginga wa mok ginga wa buli ginga. Te kate I would not be here. Ma I have faith in Jesus. La dorang kianya benga believe in God ma. Yet by haluti wa penyuh blai pi. Te kachalai bile humbling blai. Kamu ba blai? Duai te sabya te gaburam. Te kamte jan waro pile dapat ipi dapat ikat le jan chubat hapat ipi. Tegam te arji o usupiliang ipite waro te kama ang uje o represent ya pi waro ya hayang na haite kat emluti wala le hakun mo te Khublei shibun waro ip wa em nangut pinanga te kante Khublei. To ini pas ki jingkylli bara poi mo ka Khublei. Good evening, all the top models of Meghalaya. Good evening. Because jingkylli jong ai bante wa lang kalong kumnim. Kumno ni tip bangi don a dream and how to achieve that dream. How do we know that we have such a dream? I guess modeling programs. And how do we know bangi don katakan dream and how to achieve that dream? Okay, like Lingsham jangan anong ba yung kumno ni tip bagi dan dream and kumno ni achieve ka ta dream. Ting yang anong parang red. I used to dream like nga kasit ang ni ako lang doktor. Lang ang doktor. Tama kadangnya ski ko alang na kumoy. Isang office to. Alam mo to. Tambangan ang ba kay bufide ben suto belang ba. Mukhang ang pancho no bete try. Nada fi kwale siya kata pinila da kadei siya nem kadenti ka banga di manya. Then and only then pisuto din. Kumuni pero itip ang namar.
Khublei ting lang mga Khublei ngam la lang kay bang along tama the once popular so tu am pi ko ai patam kes kala ban long kay kala ban long pi ko along no hikai pi ko along doctor ko along nurse ko along mati long di dukan dulu you kata pi ke dream yam ke dream am no dream is kabarit ne kabahe ne kadi ke jo equally because they hangi and kung na ban achieve ya kata long we have to be consistent we have long with trishtam omba nidan ke dream re we won't work towards that at the same time we ban trishtam we ban ting dan kibriam kibam ju so tunat ke ban yo jingera mi kiwe nama am hakene ka jingem jingin ide ke ban yo jingera jing kiwe ide ban yera pi kiwe rute kumju te kumtangen ski we have to always believe in God and in ourselves. Kita kena bangite, but once bangina bo itu kau tahu gini koi kita. Ini bencadia, but hak jingya jong katu ke dream jong PM pinya lyngba shibun hak jing ete. Omba, oh katu ke dream apa koi? Menang le betul, menang le kan. Hak iki hak bering nama pidi ban. Ya biti pidi ban nong strong. Tahan. Ai ban mah. Ai ban. Kena ke message kawan ni Baxcam yang Ngin. Thank you, Baxcam. Keep growing in wisdom. God created a beautiful you in you. You are unique and beautiful the way you are. Thank you so much, Kumasit. Thank you so much. Bye. Okay. Alright, I'll go to the next question. This is for all of you, okay? Since most of you are active on social media, do you get trolled? If yes, does it affect you? And how do you handle negative comments? I'll repeat the question. Since most of you are active on social media, do you get trolled? If yes, does it affect you? And how do you handle negative comments? Who would like to go with that? Yes, sure. Social media there's always pros and cons. The fight by pitch, the negativity, why pitch from. Then the Ibru dan klam iki. Ibru waklam, the klam hi, ham up ite waklam Ibru. The yang ada nga aram kam te ubun kiten cho ite Ibru. Iwala ida tibi chinu lai yel luti lai ma ida bathi te walai da tibi ye ko ai te ham up re ite ba Ibru te pi pen bai bai luti yong pi. Good, follow your dreams, do what you do in your life, do best in your life. Then, a key klami bro, because you are doing something in your life. Mom em le bi ye hajing imong pi, myo ki klam. Hab em daw but te ibru te no. Be humans. Te exactly. But the kam te ko atman ko ang pi. Have that positive mind. Be optimistic. Don't accept negativity. Always accept positivity and breathe positivity. Te ignore ite wa negative comments. Te maopi mo ite comments ngale da chempa. Man kapot mo katele mo dang kanile dang chemba yo. I'm mostly active on Instagram. Instagram patante do you pi man kapot le em by chibet too trending. If you are doing reel also, reel by when there was TikTok, this to always in TikTok. Take it, pick up let come on. Come there, follow your dreams. Ham abre negativity. Ab ya pi ya lede, la tipi chinu lai pi ye ko api jing email pi. Come there, deal with that. Thank you. Ko akan ini akan ngerak ni bang jawab haki adam tak jantia berkat ini. Okay. First of all, I'd like to thank you for giving this question. Well, social media has got a very big impact in today's generation. But we should learn how to keep our private life private and personal life personal. Being a science student, let me tell you this. The negative and the positive
We used to study. So negative comments, we shouldn't mind, because the more there is a negativity, we should be more positive so that we will attract each other. Thank you so much. Benar ke social media to ko lagi platform kamu ang nama kawayi uyo tani ba mi pormi di uchame ki bro man gasni henry social media dan man ko na kawa ke platform kawi ini kerensan kawa tipi dan ki bro chebi thau tipi yi le la thap kam te ma thap gi dor ki dar ki jing tho ke tipi te kwa tip kwa wang wa hap tipi I ke prai ke ni ka jing ke man ke jing im yong I ka wasaman hi ke kam ke wan benta yang I jing ki sam ni bo gi private hi ki ba to sa bo kam yung ki kam to sa kam pat ba te kam ong no ka science student jo hikai kam ka science student jo hikai ki nga ba man em ki negative positive la de em noi ba ha ibru di wasi dan ni wan sa sok kan man ye la de pangkre ye la de ibru I ba man I ba te jing perkhat I ba ba ta ni bah la de ki le basi I le basi apa chno khang ta ni bah la de jing bah hi la de ye ne kika pen man yusuf ti bru hi ta ni bah nuksa wa bah de am chwa piki de I Khublei shibun Like sukini negative comments on Instagram and Facebook. Come to come down negative comments actually. Tieto. Nanchukuli kini ki message ki balak ha. Kershan karbani ang Khublei shibun ni pri balak kunjo. Abu kum kini kapang bakong san na Kynta Ki Samla baro. Natrai very important. Tiga nek way bang kum ni. Beatrice papang. Keep it up kon jongngi. Yeah, no. it's your video itu bahai Okay. So telah dengan message. Kani kawai pada James Maxwell di talk ni. So proud of all of you guys. Oh, thank you. Thank you. So kawai ka talk ni. Sweetie nong si talk. All I know is butt scam. God bless you. Your calm words inspire a lot. God so much, bless sweetie. those myths out there. God bless you. Yeah, God bless you too. Sweetie Nongsi, thank you so much for that message. Tengah try kindan shiti ki jingkylli lan ki message ki shaban pun ko dengan program ngakwa pi sound pin ai kau ka khobor lan ka message ki samla pa ini. You know, words of encouragement. Let's start. Well, hello. Did I introduce my name? Bats Kemtlam. Also, my stage name is Bats. Bats stage name is Tangola Miss Joy. Oh, Miss Joy. Then Angi Hasash. Bats. I was like, okay, this is going to be my stage name from now on. And ilo le jo khudigi tam jo kya mo. But it would sound so good. The quao a message of people. I'm glad to be here to share this platform with you, lovely ladies, tonight. Thank you for having me. Thank you, Don Bosco Media Network, for having me tonight. Te ko au yipi ro ba kama oma kam according to my experience ma kam lado childhood or hado wakate kaptu yo cha buli cha ye follow your dreams, then follow your heart, do good in everything you do, and kumo you blai kacha life le te dan poi bich thong yang pi te follow your dreams. I'm emotional right now today, so I cannot speak much. Okay, I will make you more emotional. I think the ones who bullied you, yeah, they might be watching you too. So you have to shoot a message to them.
Lata opat pi. Kani ka video kata. Jangan mudah pi jangan poyo kata ini. Kata le, thank you then. Thank you for putting me on that stage, on that kumoy tu por, ikatay por. I'm thankful for going through that, you know. I'm thankful for whatever happened in my life because kamte baite the stronger. Baite the poichi family or the kanayaki. My family has always been there, no? The push kinga. Not only in school, I have been bullied in my neighborhood too. But then, come there, if he were a Khublei shibun, the boy, ma, come there, but if he were up at that. Thank you so much for all the love and support. I've got so many messages, ma. All the best parts can make us proud. Come there, and blessings from you. The emlangi wanga the boy chocho chatham yonga namba blessings from the Khublei shibun you bro. Thank you. That's Samla ka any message. Ngarup kumbang ibat semua mana Khublei ya kedan Bosco Media Network bala khani kerpang ma ken shuh khamtami kami ka diri pada jangan mau tasnya nak wong khot kami nga iki youth mo bapek tang ko ban ang ba kum hakan kapor padang knam bunting ikum haka jimu jing perkhat ni dang kham duna ikum net bakla te pilenti ki jingya jingi mong ikum take wrong decisions tang ba wajumut te bakan kut dang to bunti ki brio bakila kumbakla mangirung ila kumbakla hi kai hajingin hindre pyntip there is always a solution and kumbangi imenta bun haki cases but suicide but depression balong kibriyote suicide is not the the option it's not the answer to anything te na pidan ki ba fi dong jingjar na fimla banya thu yeng dan kibriyo ki bange jan yeng sam la banya thu ki dan parlok ne ki kibriyo ma andro pide kumhagane ka jing pandemic ni tama ni dan ni empat ko hi pangintip ni la shulong empat kan ni tangwa ni di ban take care ni di ban sa gifti ni di ban dan mas ni ko ma fitip kumta phone ru ni phone la shi ong bai makas mi ke ka thai ko shi kren ka phone adu bala that ni ban singap te ni di ban take care ni di ban bambha ni di ban tip Khublei ni di ban ya hakrin ka bapha ni di ban chanya Khublei but highlighted and pidi ban strong and pidi ban men kiba smile it is the best medicine bye. Thank you, and you have a lovely smile. Thank you. Impressive wonder. Jangan mynsiem sama. Tingkong ngai Khublei PT mapila mo pitek sen yang nga ini yang maro boy ha kene ban ngai Khublei ru ya kadon Bosco Media Network ki barokawai ba pila ai bentai ni bangin ya interact mo hange bat pi baro te ta khubor mga ko ban ai ya ki khun samna galong ba le e ha ko pidang samna la kadei ha ke imnang salang la kadei ha ke yeng kesem namar ba ha ka por samna kabor bangi midan kabor no physically gajing mo jing perkhat jongi ru kadang khalan te ke e ka bangi de ban le long tang ha por samna mo namar ting ting ni dala he long to ngi la yo ki khun ki ti mo te ka jing mo jing perkhat jongi kala poi shi ki khun te kata ngala ban ong ba phi de ban le ba ka por samna ba phin enjoy mo pin recommend yang ke bang phi dan sana berkunjung lu khamtam mo mga ngawan nanong gudom mo ti ngakwa ru ban ai mynsiem mo gitu ki ba khamtam na shinong than shinong janga mo namar ki dan ki kana school janga mo ti dan akli what is your aim ki ong mes ko alam modeling ko mo phi mo ti ngakwa mo ban ai mynsiem ki ru ba long let bet da fi kwa let bet waju leran ti ngashet pong ye kiru fi da kwa ban yu follow nama mentar fi la long update no fi la long update de
let's check social media, Instagram, follow ki pages relate with pages ma. Dan modeling hai ki fashion show. Tapi feel abang kali yang aro personally namar hakajing ma family around yang ma. Na along kum ki kime himoy ki wal along ki kime kena school dan teacher hakmacang ki. Then aku aban mynsiem lo kiba ya chaprang bai hak poba na do ki teens jong pina ka jing nong heki khatsnam but haduh ki pornuta ya chaprang bai ta shibun Lei wanda di kadu-kaduai sukini. Kalau nak ban ong ban ai Khublei ya dipika ibala khosnya bahai yang ngilang bara nga snode ban ai Khublei shuh namar ba ngam tu pai perkhat ba in shangkum ni mo banin dan kita ke interactive session kaman ong no ba ngam pai perkhat banin jo ban share akan komiti program so di ngasnode shibun ban ai Khublei dipika but kum juru ya ki team members hi jong kadang bas media network Khublei shibun nang tapat yaki perlok janga hi ibat sambaka kum juru ya I wanda tim kendiat ngakwa ban ong ba kila tip wanda ila share ban ngashi sen ho sme para jakap pra betul ke stage ngasno sok shibun ban pe ba ikban daru ila ya bahaki kam jong ke fashion industry but sakawairu ya ibat so ibe ni content ya ba ngasno sok ba katali ya dan tiru ibat idang ha ban ko kataru kadei ka ni nuksa kiba ha kiba ki Kynta Ki Samla jong ide ban bot sakawairu isan baka im kata ngam boong ba I live im kata dreams ka jong image jong ibat haduk mentai dai tang yang teng ti ngakwa ban ong naga sakawai ru ba ngaruk ngadei nanong kendong hi ngakwa ban ai mynsiem yaki kito ki kena ki ban nong kendong ki bamnot ban mi syakmat ngaru mensyua ngapuli pok kasi medium school mensyua kapor pengadang ret kata kadang penong ingat ban kalong bahan kerende ketien pareng ti ngakwa ban ong ba Ri Khasi betok ki penala ham juk kan randen perchang na yung ye kami salai tok ko perthai go he ladem perchang ina yung ladem man ki uklam na yung salai petan man go eiei de so ibin la kwa au mynsiem ye ki wan ki benta ki perlok la ni ki wan ki buru ki ba tik met au ki unjuk ichama la the MP kamu ngade em ke nursing profession go how chim atali ki career ke jo ko por la de MP kam kita ham do jingkernan lai chakman tang em kam bhau tip ye ko por ba yang I ko por do koridor do kate ta ni bah la de tibi u pai ye ko por ni u penkia I por I ye bi por chiwan te so ibin le kwa u I chimagani ga kabu wo Khublei yaki wahayung hasem yang asitisen ya ka chnong ka thau hi ro ko da kercha ne nga na do usdang ni jing lai rupi yang nga the sponsors ki nga ki beauty pageant ki yang nga ke elaka ka chong yang nga ta no sutna Khublei pv iwa da kercha pi nga na do munchwa da do jing lai rupi non kong yang nga ha do inesi yu rupi chakmat le kercha yang pi nga so ibin le ya elaka yang setengah hi wara awi awa da yarap ngai por de kerchan ngani por de sponsor hinga ta ni ba ini da yarap ba inga de mani ami wa hayung sket yonga iba yarap ingai po cha tham de embaha le ni snyo mana amot over de kerku ma over yo ami ni I perakur do prasnam ba amjur le I pratrichnong le ni perlok perjor no iwa lyngba ki le jajing yarap yang ki yo em hon ni benta wa yo ai nes ni changhani da sya se bin la yini wo bon ha de kerchan ni ngai nong mi khmat yang I sya to ba Khublei pi am nes ni to ni ba wa jing kerchan yang pi le to awi na ba ji pen ngai khmat yo ro le yo khat so krong ko yang ngai yang setengah le Khublei chibun to ni ba da kerchan pi nga man do por chopor I perlok yang ngala iba em kelen yang kasih jantia and to all my friends outside India thank you so much you've been so supportive and I hope that you keep on supporting and inspire other people so that we live in the world and even though with different countries you keep on supporting me
แต่สวินและก็เอาองว่าก็วีก็ว่าก็เอาองก็อังกำบ่ฮะกำก็วีนะก็จะคอนเทสต์ในปอร์ใช้ปอร์มั้งแล้วเดอุกันมวยวีฮะอุกันมวยว่าแล้วเดมีชีวันอีเท้ามันกิบรูกิวแหละเรนกิบรูกิวกันนองริมกิบรูกิวเย็นฮักรุตีก็ห้องว่ากำโจแหละยากิบรูกิวเยวไรมันต่อได้กิวีเห็นเรนได้อีแต่สวินและก็เอาองว่าแล้วเดบอนตะลีกิปันสัญญาแล้วนี่ก็จิงจบกัดวันตะลีห้ามมันลิงไปกระจัดอย่างอีวีนี่ต่อฮักขันดาวมโหตอนนี้บ้าอีกกระจัดแต่ว่ากองซ้ำกำมาเตี้ยเวลาเดินชิบบอนตะลีกิปันสัญญาหันไรกิกระจัดอย่างอีต่อมันกิก็สแคมแต่เสียต่อและกำก็คอนจันเตียกำก็ติดอีพีแล้วก็รอกี่คูบอนบางก็จิงจีอาปอจันเตียให้นี่ปอมันก็ว่าเสียสิอีกคอนยองกับจันเตียให้บรอว่ากำจุแลกี่บอนที่นี่ปอคัสซีและเจียว่าพระกจิงเสียวเลมชาคิตุกิยงกิเซมยงกิคิตุกิคนนึงใจเตียกิวดังหินี่หินางจิบจิปอร์เวดจียว่าคันติกิเกสว่าละเดอิมปุจุโยกิติขณะติกิอารมณ์คิตุกิวิตวันละกิวดกิวดจุดีอามาละเดกีละกิปลีละอิมปุติมีดิกิกัตเตมจิงเสียวberkat iki wahayung hasam ki yong ki kipeling haduk kat pun keta agamแต่ประคัดกันกิตุกิขณะมีอำลายกิได้ผสมเซมในประเทศฮันเรย์กับปาดอะไรก็จิงต่อกันติมลังกษาลังอุสเนียวบากีอุยกันโมลังยากียงกิสัมกิวงัดกันกันนี่ก็อปอนหากจิงดูไว้ว่าคำจุเลอุกษอกที่กับมันก็ยองกีอุสเนียวบากีแล้วมันยึดลีวประชาอีกแต่ก็จิงสีก็จิงรอยเขาปอกกันท่านหิก็เล่นยองกะรียองอีแต่กว่าอะไรอูองว่าukrat ale ke sarkar usah bahau chimkia ini kam to ni bah kani ka kam untuk man ka di kitu himlin ye go jia he tu yung ye go jia yang ki jan yung ye go jia yung ai ukrat ke sarkar usah bahau go bo ki kiti usah bahau chimkia de benta gini kena to ni bah ngala ka mo khon chimkia em chim sia to ni bah kadok ka tan kata ko ukam jule ye kiwi to wan ki kena ye kiwi to wan ki kalen ke perthai wada chem ki apot yang ki kan thaiเสียงเบาชิมเคียแต่ในเลี้ยงเราก็คนหนึ่งที่จังเตียกำลังมีว่ารออยู่เสียงสอดการอุเสียงบากุลเลยอีกการอยู่อันการขณะว่าอยู่ช่วงช่วงกี่คนกันไทยว่ากำจุเลยคนช่างรังเลยอีมันก็สิตอนนี้กันเตียนอยู่รูตีว่าเราป่วยกี่จะกิจกรรมกี่ยังกินอุเสียงกินว่าคุบเลยชิบอนและใส่บีว่าขับรถอีกรู้กี่ดักสปอร์ตอีกกี่ฟันสกี่ยองนะกี่ว่าเดาพากเมสเซจระบนพากมีเดริตาคุบเลยชิบอนแต่ละเอ็มคิวดังมันเลยอยู่ขอบไปปันมาอันนี้พี่แต่อยู่ยี่จะเอาเป็นคนโมตันฮีวิตัวนี้ปอนตัวบลายกดคุมยี่หลังว่ากำจุเลยยี่พี่อยู่พี่ได้ชัดอีกเคี้ยว่ากำจุเลยอยู่พายขี้อีกครั้งอยู่มันนี่อยู่ตัวว่าอิ่มลังสะลังยังอีอยู่มันก็อิ่มลังสะลังก็ช่างสุขช่างใสคุบเลยชีบนชีจางโง่อีพี่รอเลยชิบอนพี่รู้สึกนี่คุบเลยชิบอนพี่บ้ารอสาวเลยพลังอะไรก็ปอนว่าพี่วันพี่เนี่ยชงกายทุกทีมองจริงจ้าแต่มันบ้าเราคิดว่าสงับคิดว่าเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นกับปอนคิดว่าอยากmynsiemชิบุนค่ะนับไปเป็นกับโปรแกรมกับจงนี้แต่นักเรียนกับจงกับดอนบอสโกมีเดียเน็ตเวิร์กมีก็คิดบอกคิดเรียนมีพี่สาวว่าพี่นั่งคิ้วชูกับลินตีกับจงพี่ฮันจิลินตีจงเอ็มจงพี่บัดพี่ลองกับมุขลุ่นบัดล้ำลินตียังคิดไว้บ้างมั้งสายที่เซียนคุบเลยชิบุนยังบ้าเราปฏิบัติคุบเลยชิบุน